Il-Membru tal-Parlament Ewropew Miriam Dalli qalet li għandu jkun hemm regoli globali dwar kif ikunu rrappurtati l-emissjonijiet tal-vapuri. Dalli qalet dan meta l-Parlament Ewropew approva regoli dwar is-suġġett għall-Unjoni Ewropea. Kien hawn li Dalli qalet li dan għandu biss ikun l-ewwel pass lejn sistema globali li tapplika l-industrija marittima kullimkien l-istess. White Paper tal-2011 tal-Kummissjoni Ewropea dwar it-trasport tindika li l-emissjonijiet CO2 mis-settur marittimu għandhom jonsqu b'minn tal-inqas 40% sal-2050, dan meta mqabbel mal-livelli tal-2005. Fir-realtà iżda minkejja dħul ta' standards minimi tal-effiċjenza enerġetika għal ċertu kategoriji ta' vapuri u minkejja teknoloġija ġdida, l-emissjonijiet mis-settur marittimu mistennija jkomplu jiżdiedu. Dan minħabba żieda fid-domanda għat-trasport marittimu. Fil-Parlament Ewropew Dalli qalet li meta wieħed iqis in-natura internazzjonali tat-trasport marittimu, allura huwa ċar li l-aktar metodu effettiv biex innaqsu l-emissjonijiet serra f'dan is-settur huwa ftehim globali fih dan l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali.